сағат мезгілі тамам. Сізге бик зор рахмет осы біздің мезгілді біздіңмен бірге өткергеніңіз үшін. Һәм бірақ бүгін де осы істіге қарамайынса, прививкаларыңызды яхатып келгеніңіз үшін бик зор рахмет. Біздің ел сайын мезгіл бүткөс біз номинациялар тапшырамыз. Бұна қазір бүгін де осыны сіздің алдыңызда эшләргә дип уйлайбыз. Шул номинацияларды тапшырыр өчен театрыбыздың Йорхүзле, Худсовет ағзасы, Башқұртстанның халық артисі Алмаз Амировты сақырам. Ағылабыдақы қайырлы кез, қабатланып тұрмайым. Айратақ деміш меңе тамада болырға қошты бүгінгі кеселі. Өйдебіді зор байрам, тойдақ мақы сетері бетені қадыры. Сынапта бұна ел қайын біз театр арасында өйдебідің ескі дүниябызда бұна қайынап, дәрреу ішлеген артисттарды, цехтарды бүләклеменсе бұлдыра алмайбыз. Соған көре бұна театрымыздың художество советі ұзақ етіп ұлтырып, спорлашып, шул номинацияларды білдәләнейді. Қадыр мен Ирлан етесәкмін һәм ошы әр бір номинацияны біздің художество советі ағзалары сығып бүләк етесәк. Әлбетте ең бірінші бүләктерді біздің хожалықтан, біздің учредитель мәдәниет министрдігінің почет грамоталарынан бүләктеп кетеміз. Һәм әлбетте оларды тапшырып үшін мен тағыла бір тапқыр микрофон алдына театрымыздың баш режиссері Майрат Ахтемұлы Әбушахмановты шақырамын. Мәдениет министрінің дипломдары. Почет грамотаға награждается Ханмурзина Насима Фагимовна. Бұл грамоталардың моторғына конверттары бар. Почетная грамота награждается Бишева Гузель Варисовна, ол біздің отдел кадровтың начальнигі. Почетная грамота награждается Сагитова Дина Рамазановна. Бухгалтерия. Һәм дә тағы бір почет грамотаға награждается Газетдинова Ильсияр Ибрагимовна. Рахмет. Һәм инде біздің художество советінің махсус бүләктеріне күрсәдір. Ел хайын бұна көріп тұрағыз біздің ижади составқына түгіл, біздің тех составта әудім қатнаша спектакльдерді сығарға. Һәм біздің бекше бегетіміз бар. Һәм біз ел хайын шундай номинация өйлеп талауыз, мастер золотые руки деп аталауыз. Һәм әлбетте ұшы номинацияны тапшырыға мен сәхнеге бұнда сақырыр едім. Біздің театрымыздың баш рассамы Нестеров Альберт Валерьевич. Әгерді ол әлдақылдан сипилдерден келіп етіп ға. Альберт Валерьевич келіп оғынлара сықлап кемес. Алтын битлік номинациясын алғас, оны бүті Ресей бойынша сақыралар. Бүті үйімдеріне көріп тәлгірмейді. Шау кіра ярай. Ошы номинацияны өдім етіп етейм, олай олғас.
мастер «Золотые руки» награждается художник-модельер Валерий Закиров. Это действительно вклад для нашего театра. Это не просто сапожник, который шьет всю обувь театра. Это человек, который действительно «Золотые руки». Смотрите, это он сам шил. Если вы увидите такие стильные итальянские туфли, это он здесь может запросто сделать. Это он шьет шикарные стыповки, которые сами танцуют, не артист. Это вот Валера. Спасибо большое, Валерий. Икенсе тағыла бір номинация «Мезгіл дауамында әуден іші үсін» деп аталады. Бұл номинацияны тапшырылсын мен сахнаға Башқұртстанның халық артисі Сара Буранбаеваны шақырамын. Это Худсовет ағзасы. Шулай итеп, кадерле достар, елде беренче иҗат мизгеле. Мизгел дәвамында әүзем эше өчен номинацияга театр оркестры бүләкләнә. Уның җитәкчесе Башкортстанның аталган сәнгать эшлекләре Урал Игорбаев. Шуның өчен дә без уларны тик киләсәктәге иҗади уңышлар теләп калабыз. Һәм тагыла бер номинация, без ошо спектакльдә карагандан соң Худсовет озак итеп уйланыла, һәрбер артистына бына айрым приз биреп була. Ләкин ничек тә айырып та булмай уларны, чөнки ул шул тиклем бердәм матур итеп сыгыралар спектакльдә. Һәм без олак уйлагандан һуң уйланып, был иң яхшы ансамбль дип атарга. Менә әле генә һездин күдалдыгында үткән Мөхәббәт кошлары спектакльнең артистлары иң яхшы ансамбль һездин алкыштарыгыз. Причем әйтергә кирәк, бұл спектакль ике составта сыкты һәм ике составта ушулай ук матур итеп башкара. Хәзер һәрберен укып ишетергә кирәктер. Шулай итеп Илгиза Гилманова, Артур Кабиров, Алхов Бахтиева, Алхов Галина, Ирек Булатов, Айдар Шамсетдинов, Танис Рахметов, Гүлназ Хайсарова. Это алкыштарыгыз. Кыздар, общий поклон. Һәм шулай тагы бер төркем фамилиялар. Хәзер бултап басысын, уларны да укып ишеттерәбез. Кыздар береген бирәбез. Ошо спектакль улар бүген уйнамахала, шулай ук бик матур итеп башкарылат. Итак, сахра Гөлмира Исмагилова, Юнир Коланбаев, Азамат Гафаров, Хаким Муртазин, Айгулу Юмагулова, Гөлфия Рафикова, Айнур Сидықов, Зилара Юлтаева. Һәм алкыштарыгыз. Һәм инде тагыла үскәрәк күтәреләбез. Икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле номинациясын тапшырыр өчен сәхнәгә Башкортстанның халык, Россиянең халык артисты, бик күп премиялар лауреаты Хөрмәтле Газали Ужылы Утяшевны чакырабыз.
Икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле. Шундай жауап шүкмәтуіне рәхмәт. Ете бірінші. Кім келді ол? Кім келді? Yok, мен оқи білемін. Ете бірінші ижад мезгілі, икенче пландағы ең яхшы хатын-кыз ролі номинация Гүзел Маликова, Яш Кайла Фатиловна, Рощин Режиссер Ильсур Тадақбаев, спектакльдегі Самия Фатиловна рөлін ашқанымыз. Ең яхшы хатын-кыз рөлі номинация Башқұртстанның халық артисткасы Гүлнара Амирова, Амелия Крашенников, Балгазина, режиссер Мустаева, классик спектакліндегі Анна Петровна рөлін баштағаны үшін Абушахман Утарасы үйіндегі біріншілер. Һәм тағыла артистің тұрмышы нинәмә бәхетле, кемдер совет заманында туған, олар білірге тейшінде. Сонки элек совет замандарында кем Ленин ролен башқарған, ол ғұмыр бойына ең талантлы, ең шәп артистик. Оларда бармақ менен гына хана бутерлек. Бізде ол яққа шулай ук едди қараш, чөнки Аллаға шүкір шәхестәребез етерлек, артистларыбыз, театрыбыз исән болған, қойылып тұрған. Шуңа күрә хәзерге номинация атала тарихи шәхес образын ханландыру дип атала. Ошо номинацияны тапшырыр өчен бында микрофон янына театрды художество етәкчесе ағзаһы Башқұртстанның халық Рәсәйден аткан артисты Эльвира Ахтямқызы Юнусованы чакырабыз. Тарихи шәхес образын ханландыру Артур Кабиров ат уйнатып алдан бара спектакліне Шаймуратов рөлесі. Шулай махсус приздар да бар. Махсус приз бана көп фестивальдарда йөрибез бит инде, төрле номинациялар һәм тоталарда критиктар кайда вакытта әйтәләр. Әни өчен бана бер тәнкыйтьчеләр үзебезнең махсус призыбызды булдырмайбыз дип. Шуңа художество ағзалары нык кәңәшләшкән вакытта театрның баш режиссеры әйтте: "Әнигә мин бит баш режиссер, минем режиссурага махсус булган баш режиссердің махсус призын булдырырга кирәк дигәс, без инде бана 2-нче, 3-нче сезон ошо призды тапшырабыз. Шулай итеп, баш режиссердің махсус призын әлбәттә тапшырыр өчен театрның баш режиссеры Айрат Абушахмановты чакырабыз. Бұл ике қыз ойлап қоймадық, бұл модельный агентство Халукайдың грузчиктары түгел. Бұл Алла берха біздің театрдың келесі жылдан келесек актрисалар. Олар биыл ғана институтты тамамланы. Исемдері? Айым. Баш режиссердің махсус премия һәм мезгілдің ең яхшы режиссер эше Хөрмәтулла Утяшев. Күп кеше аптырардыр инде, бұл бит актер, режиссер түгел дип әйтерләр. Әмма бына Хөрмәтулла Газалиевич быел куйган спектакль Шаймуратов генерал турагында. Ең яхшы режиссер кем инде? Ул шлягер, хит сезоны куйган режиссер бит инде.
Шул спектакль май айында гына, бына бездә кайһы бер спектакльләр айга бер уйнала, 3 айга бер уйнала, кайһы бер спектакльләр ярты елга бер уйнала, ә бына хөрмәтле гызлар куйган спектакль май айында 12 тапкыр уйналды. Һәм инде иң яуаплы номинация иң яхшы хатын-кыз роле дип атала. Уны тапшырыр өчен шунда микрофонга шулай ук худсовет агзасы Башкортстанның халык Рәсәйдән аткаланган һәм башка премияларын әйтеп өлгермәсмендер дә бер бит кагандай гына Олег Закируллы Ханов. Hürmetli kolektiv, hürmetli tamaşaçılar, 101. sezonda tamamlanan kiseler, min en bäxtli teatr kollektivinin ağzı. Çünki mine iki yaxşı qатын-qız rolün başqarusu aktrisalarga priz tapşırırga hükmetildi. Min şatlanıp buğa riza buldum. Çünki bu aktrisalarga hoklanmayın sen mümkün değil. Buna qarağı ver. Her birine qarağı. En yaxşı qатын-qız rolü bu yılғы sezonda Yaş Gayla Fatih'in spektaklinde Ziliya Halilova. Hem şulay büyük matematik spektakl çıktı bildiğin belki sahnede Krasheninikov'tan eseri boyunca işlenen Ameli spektaklini kimlerle qaramagan bu spektakllerin təqdim etem. Kiligit, kuligit, qarağı. Hem tüp rolde başqarusu aktrisa üçün nıq şatlanıqı. Ol da bulha Gülnara Qazarbayeva. Tamam. Кадәр тамашалар, номинациялар безнең тамам. 101-нче театраль мизгел дә шуның белән тамам бик хәтәр мизгел. Һәм ошо мизгел безнең спектакльләр уйнап тултырып, залда уйнаган өчен һезгә безнең кадерле тамашачылар бик зур рәхмәт. Тугры калганыгыз өчен, безнең сәнгатьтә безнең театрда яратканыгыз өчен, киләһе очрашканга тиклем Хау булыгыз, һеҙҙең алдығында хеҙмәт ҡыҙыл байраҡ орденлы Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма театры коллективы